ni tin iswanen ngai thatu zong zong te chi bai vek ule zan in ninga zandar sari le chan ve hian kumina avoi khatna tan online fellowship nei anile dona sharing thom te ni in zai shwai tu te BBM praise and worship team anni anga thu cha soi tu tur Dr. Denise Ramdin Moya ani ang hun hlok thak tak kan man hau the nge be seila Glory Mizo channel chung kwa te lo join turin kan som tak meu chewani ole tukina chuan beidon laudan Part 1 kan ngai thadon ani amasa in pathian thu thiang lim lo ngai thang u hebrai bung som pani chang ni le chang thum thu iswa kan rin na in nga na bulle ti fam kim tu chu I en tlatang u ani po in ama alom man omawang chuan mual phauna chungai ne pin crossa chel takina tuara pathian lal thu thleng dinglama chuan ahan chuta ani chutianga miswal ten an dodal na zong zong atwar chwa dan te kha ngai to ula ti chuan in be dong lawanga in chaw don launia Bible changa hian enge idu berti in minzot ta se he chang pani hi ka thlang nge yang kan chiar liam puat china wang hian a zedik tak hi kan she thei lawa chip chiar takin ihan en chiang don ti ang hebraiziak tu hian chum pui na satak ang thlir tu ten min hwala wang hian min ti nok tu apiang chu ida bawang u ati a ring tu te nun hi a she chiang khop mai ring tu kan ni awang hian swal hian min ti boy ve theilo ani lawa kan be dongin kan chaw ve theilo ani lo kan be dongin kan la chaw ve don ani ti a she chiang em ani chuwang tak chuan iswa arin na ngat tu te chuan beidon na apo be se na nung iswa Krista kan neya har sat na zong zong te local tlang to ani awangin ama hian kan omdan te a she chiang ema nun na kan nei the na turin crossa min twar sak boka thil dang zong zong kha chu nom nia angai ani chu mai ba ka chuan dodal na zong zong le ti du da na alo twar to te chu enton turin min hnut chia awangin amalam kan clear tlat chuan kan beidong ngai don lawani ti min shil bokani avaro pui em ring tu te chu har sat na kara po lom man kan neya athlonin engma kan twar ve ngai silo lalpa chu fakin omro se ole khatizong khatukina tan chuan ni phot se naktuk lama beidon laudan part 2 kan ngai thak chunzom le don nya lalpan malsom vek chewro se amen